that wonderful music ringing in our ears, I direct my remarks today to the young people of the church. Ta unei por oi te mahana no te whea api o te taretia, o ia oi te whai tomateiti o te Pretetini Nelson e raro mai. I seldom use E mea warawara wau i te whaahupai te mohohoa i te reine ne ore no te i. This cri de coeur comes Te amuamur a no tau hoa i ti o Marin Arnold. E wau mateiti, na u e hitu mateiti. Na u e huri atu ia o toi tāna papaira ai whiti wha apihia. E te pti topo e. Te amuir ar hei e mea whiu. No te hei ti tau hia. Iarawei te reira. No te hea pai. Maruru mai te e papa hie Marin Arnold. Marin ti e whiu at opai e o e tau ar a. Ia papa ia tura o e to e pti topo no te amuamua tu apro atu e o Kiron to ui oa. O Elder Patrick Kiron. for nearly 2 years. Patatai piti A matei pandemic of to te pararer am ai pe I puohu I te paranita. E au te mau ai o te pipiria. E a mau e whatatat mau mea o te pētō tiare e au e ai tat o te peu ino, te hamani ino e tēno atu te aror atai hei te pē poritita I whaai ano atu. I te whenua nei nā te ara. E ai te ina wei, te whaaruru nei a tātou I te mau whiwhit heito I te pētō tiare e te pē no te taere. Mai te ere a te tātai te pē no te whaarawair a fuwha. E tēro atu I te whaanoar a o te arutei marewa e te eiwhai tō orer a o te maunut a I te veiatura. E mea whaatai a te mau hurumata I pāina e te mau mahana poiri no te whea api roto pui a tātou. O rātou hoi tā tātou e te aturi nei no te hioi te anan hei ma te ananate e te a au te. Ua prauhia e te mana o te whea api o te tau a amui ia no te reo ta ato anei. O te whea api te hoho o tō tātou anan hei. Hau atu o tā tātou mō tamar I te mauti ei tia au whauwha e roto I tō rāturima te hope o te e tāretia e tuhia ei. Ia hi o hia rā tō tātou nei tau, wa tai hoa ia tātou, no te aha te topatopari I rā te imir a te mait e nui roto I te taurearia. Ai te moro ai nei wa amau te orometua Lori Santos, no Yale University te hoi pia, tānai topa te I oa, te ihi manawa e te orar amait ei. Te matheiti matamo o te rapia hapira, whatata o te toata o te taa toa au te mopiahi, tuha amatamo o te hapira tuaturu, te tāp ohi e roto. I muri shoa hau te e ono arumamha mirioni tata, te hio I tāna haapuroror a natirara. No ni ai te uhipa maere, wa whaaite te hoi papa e ai tōna māuiwi. I te iter ai, I te mopiahi api, e te maramara mai te rawer hei, e te whea paari atoa e, ia imi ma te pua hope te hoi mea te moe a rātou. E te mea ino atua, te hia aine rātou I te hoi mea aita aine I tā rātou. Tau tā parur ai te mahana I te whea api, ia o tau te maumetua te whea apari. E tauturu ia rātou. O ia hoi, e hamatai ta o tō maimir ai te oa nā roto I te whārir ai te ahunei. Te whāri ēnā hia I tātou no o mai te tāta horo ai te mahoro o mai te atoa. I te taime hoa I rawer hei I roto I te onei e wiwira I te mauwir a hohonuro o te veirua, e pahonu atu tātou ma te prau api no te evaneria I etu metia. Te pupo nei te etaretia I etu metia I te whiam o te momhana hopi anei, o te awhai ni aroa nei te metioni te poro I a te whaora o te onei, I te rap I ar heiroa I te tau mure ore no te ite mai, I te mait ei e no te rawe I te mait ei I te taimei I hina aroroa hia. Wa prau te Pretetini Jerusalem Nelson e, te i ui whea api te arawehi no te mait ei rehei I e te onei, rehei atu I te hei no atu I nā mua atu. O tātou nei, I roto I te maut ātātoa, te tano I te himene no te aruha whaora. E te tau hiara te titi ai wharo.
Te tiara pipi, mai te peu e miau e na o tō traprau. Tara huru tiara pipi e pāruru ia tātou i te mo ohi pau ore, e te mo pewawhai e whaahape i tā tātou nota, i te tāmatar a i te himene no te whaurar a mure ore. No atu e te pā o te purumu tātou, e nene tātou e ua tu e te tāta te whautiroa e imi i te mea o ore e te oto o te mau mea atoa. Wat aia tātou tāna prau, e mea poiri roa hau e te poiri tata. Aue ia hi ora man o ino, e te orar a oto mau. O ia, e hin arui hua e pā tātou e horo oi atu mai te teimau hai te reira tātou. E mea pāpūra e haro atu tātou e hi oi atu o vai tātou. E mau tamar ina te atu ora, o te herea tātou, o te ineine noa e whaore i tātou hara, e o te oreroa, e te oreroa e whaarui a tātou. O otou tāna fofu a tau ar heiroa, tāna tamar i. O tāna i horoa, e te mau profeta, e te mau praua o, te mau horoa pēwarua, e te heheura, te mau temeo, e te mau poroi, e te mau merhei i napa e piti o te pāruru. O horoa o mai o ia o toi te ho e taretia, o te apua i te mau utua whare no te aurat a tahuti nei. E o te ruru amui a tātou no te taumure ore. Wa hau atu i te toru uhur maho e tautini pāroita e am atāna. I reira te tāta e putuputu nei e himene, e hapa e te maa e pure no te tei, e horoa no te vewe. O te vaite e te mot atāto e mātauhia te ioa e hapohia e aupuruhia. E te vai te mau hoa i te atatupu te hinaro e tāwinia i te tei, i roto i te mau pira, mai te pira hap or apu e prau, e te atu rafare ma te tamoni ore. Te tāwini nei te whea apip ari te mitioni, e rawer hei te otini o rato. E nā rato isho e amu i te mau hamau ar a, e aita nā rato e maeti te vai tāwini ar a. E te tere nei te mau mero paari te whea api te hiero no te rawe te mau oro a moa, e titauhia no te ruru amui i te utua wharit atanei. E uhipai tuito i roto i te iao amhamha. E prauraha i te teie e amhamha taupoto. O te teinoa ia mautumu, tātou e pupu nei, i te tiaturi i roto i a tātou nei. Mea pāpūro i tō tātou nei tau, e mau whiwhi tir hei mau i mua i te ho e pipina i e tu metia. Te horoa hua nei te whea whaatere no te etaretia, tāna etaretia i tō rato orar a. No te imi i te arat eira te whatu. No te whaafaro i te reira mau whiwhi. E mau whiwhi ai te whaafaro hia, mai te au te mau tātātu ara. Koe nei aia o te tuhu a o te tātauro tai e tu i prau, nā tātou hio e amu no te e iana. I te mea mau hui e mau mahana pōiri i te whiwhi, te atua i prau whawhau e, e arat ei o iei te mau perofeta. E te aora wanaroto i te pouata, e te ruira wanaroto i te pouauhei, e horoa o iei te auri tapi ara, e haamatara o iei te uputa uaua, e haere na te e apiriha o, e nā niaro atu, e horoa mai o iei te mana no te whaoti i te horor a. No reira a whaia i te taatoara o te whaamua, no atua e mea au ore na o tō te brokoli. A whaia i ei tōna maramarama, e a horoa i ta o tō hiomori hino no te ratumu. Watano ro te praimere, o hina aro mau ietu yariro o tō e hihi mahana. I te taparura te tia whaatere ati uta o iaero, ia ietu ia whaora i tāna tamahine o huruma piti mateiti, te tārawara e te poera i tōna whare, no te tārere hei te tātain e te whaora, te mai ni te ho e tāwini no te prau i te metua tāne. Ua poeroa te tō tamahine, a tire a ar hei te oro metua. Te whaar o atura ietu i tā o praura, e ua prau atura ia iaero, na o atura e hei matau, e whaar o noa mai, e ora ia o ia. E ua ora mai, e ora o mai o tau. E hei matau, e whaar o noa mai. No te mea tau ar he o tō tat e te hei roto i tēnei whea e whaar o mai ra,
No te atua no tana i taretia, e opani au mate i e prau apo te toro tae. Hou oto a whaar ia i te horo ano te varua mai te, te roto ia oto te maramarama no te metia, te tanuhia i roto i to oto vairua. Tra maramarama o te vainei i roto i te momea atoa, o te horo ai te ora i te momea atoa, e o te whaoru hoi, o te meit e i roto i te au o te maut ata atoa, te orana e o te orano atu. Wa horoahia mai te maramarama no te paruru ia oto, e no te hap i ia oto. Ho e o tāna poro i hei o i hoi ia, te ora o te ho e ia o te mo horoa tau ar hei roa e horoa hoi e no a mai e amuri no atu nā roto no i te tara e hara te whatu i tu metia. O ona te maramarama e te ora o te onei, wa tā mei te tamaiti whanau tei, a te atua no te horoa i te ora ia tātou, nā roto i te upoti ar ainia i te poe. Tito ruahi ia tātou ia whawhau hope ia tātou i hoi tera horoa no te ora. Ia horo e tauturu i te whea e riro i te whaaru i te reira horoa moa. E te whea whaatere, te whea tauturu, te mauhoa te utua whare. A hi o mai te e te mo whaiter ano te whaaturu mara. Te man o tapine wa orera te mo whaiter ato ano te amauiwir a ianai so. A pupu atu i tōtou tauturu a whaaro. A rawe te hoe mea no te arei te whiwhi mai te miai tano. I tā tātou whea api e tā whiwhi rei reira. No atua te mau man ono ai te mau whiwhi. E ere mau te pohe onhui, te pahonor a. E i tā te reira i tā maru i te mauiwi i roto ia otou, o tā otou pā e whaatupu ane, aneira. I roto i te hoe o te hin aroroa ino i te maramarama atoa e no aiana, e i hana e whaiti te maramarama mure ore, ta te atua i tū i roto i tō otou wairua, hou te enei o. A praprau te hoe tātā, ani te tauturu. E i hei wāwahei, i te hoe ora ta te metia i horo ai tōna ora no te whaahere. En hen heta o tō e whaorom ai te mawhiwhi o tēne ora rata huti nei, no te mea tauturu mātou ia o tō, ia mo i te reira. E rei e tō tō puwei ta o tō e mona ora, te vaine te tauturu. Ta te tāta e ta te atua i ho. E tāta herehi o tō, e te hinarohia. E war hei tō mātou whaahihia ia o tō. E hei mātou e whaar o no mai. Wa ti auro te ho e te whaauru i te waira a tapine war hei e i ta o tō e ta une whaaruru no atu. E te naor a ahere mua e uma hua whea api here. Arohui a haere a e tēno atu i te teime upoti a era. Ia oa oa tō o tō a au, ia oa oa hei roa. War hei hoi te maumea e popou atu. Te veira tātou, te tei i te tei, e te veira oia. E ita e wha ere i a mātou, i te whanora i a otou. O tau tā parur a te ie i te oa o Ietu metia. Tō tātou oro metua. Āmene.